Kaya nga tong Diyos sa gugma man. 1 John 4:8, God is love. So kita sad nga mga nagsunod sa Ginoo, maglakaw sa ta sa gugma, no? So mas ipalabi na to ang gugma, ipatigbabaw na to ang gugma regardless of our religion, no? Kung unsa man nga to ang simbahan, unsay ngalan sa to ang simbahan, pundok, group or any denomination, no? Dili ta magsakitay sa usag-usa, dili ta mo istorya og dili maayo again sa isig katawo nato tungod lang kay dili nato pareha og relihiyon, pareha og pagtuo or pareha gibarugan, no? So dili man nagugma nga na, no? So ang gugma mag-promote ta og kalinaw, no? Ang gugma mag-promote ta og peace, no? So kamaota mo respeto, no? Sa usag-usa regardless ato ang relihiyon. Kay gugma man ka, no? Mao na nga mao bitaw nang ako mga igsoon. Ako na ning ibalik-balik ninyo nga dili jud ko ingon nga mo pinapila ng debate bitaw kay para nako lang nino samukan ko, hasulan ko. I respect other pastors or ministers nga mao sa ilang hilig debate, pero sa kuha lang sa akong sinatian mo naman og ang impact man good conflict. So maong daghang naglalis ni daghang nag-away tungod kay sige debate para ako am good igsoon, para nako lang, no? Ako na ning ibalik-balik nga useless man gud ang atong pagbarog sa atong doktrina, sa atong nakatunan. Maayo kay ta mong Biblia, maayo kay ta mosulti og Panginoon, mosaysay og Biblia unya nga atong binuhatan iwi, no? Dili man gud mapamatud-an sa debate nga sakto ta kay daghang maayo mo debate pero ang binuhatan hiwi, ang binuhatan wala nakapaymaya sa Ginoo, ang binuhatan sukwahi sa iyang gisulti, walay alignment ba, no? So sayang kayo unya, useless ya, no? So mao na nga ako igsoon mas gipili na ko nga atong ipakita ang atong binuhatan nga naay Ginoo, no? Nang mahimo tang kahayag kay mao man gingon sa Mateo 5:16 nga mosidlak ta, di man gud ta makaingon nga sakto ta natas kamatuoran, sakto atong gibarugan unya nga atong binuhatan ngit-ngit natas ka ngit-ngit kung tinuod tang nasa kamatuoran, kung tinuod nga atong gibarugan mao gyud na ang ipasunod ni Kristo din ang atong kinabuhi sad mayong ehemplo, no? So mao na niya kung gingon nga mas maayo magrespetuhanay ta. Diya magud sa pagrespetuhanay nay kalinaw, no? Walay mga kuan ba conflict, no? So that way atong gi-promote ang love, no? Kay atong Dios man sa gugma. So kita sad nga nagsunod ni Kristo, nagsunod sa Ginoo, maglakaw sa ta sa gugma. So atong higugmaon ang isig katawo nato, and then magrespetuhanay ta, no? That way walay conflict, no? And I'm sure 100% nalipay ang ginawa na, no? Kaya instead nga magnilabayay tag istorya nga dili maayo, ato amang gi-promote ang love, atong gi-promote ang kalinaw kay mao nay gusto sa Ginoo. Ingon nga siyang prinsipe sa kalinaw ug siyang Dios sa gugma, no? Painumdom lang ni, no? Painumdom lang ni kay nganuman karon man gud samo kay sige debate, no? Para nako igsuon, ako ning balik-balik ang debate wala nakapugong sa mga kriminal. Na tanawa ng mga kriminal ron, mga drug lord, no? Tan mga rapist, no? Mga drug dependent naundang ba sila tungod sa debate? Wala. Mas maayo nang atong nahibaw-an karon nga unsa man ang kamatuoran nga atong gikuptan karon, atong gibarugan. Ato lang i-share sa mga kriminal, manood tag prisuhan. Ato lang i-share sa mga adik-adik, mga salbahis, mga barumbado. Kay need na nila, no? Kaysa magsigitag hinapakay diha og unsa man diha nga dili maayo nga istorya, dili na ta panalangin ana. Unya dili siya makahatag og maayong ehemplo sa uban nga nagtan-aw na to mga kabatan-una, no? So dili maayong impact. So for me, para nako gugma man katong Ginoo, ako ay kasulti lang maghinigugma ay ta, no? Dili ta magistorya sakit sa usag-usa kung dili i-promote natong gugma, kalinaw, kalipay niya. That way mahimaya ang atong Dios na Dios sa gugma. O salamang kapag pahinumdom nato mga igsoon. God bless everyone. To God be the glory.